Nongeye kubasuhuza mwese abakomeje kudukurikira kuri Ingando Online muherereye mu mpande enye z'igihugu. Abaherereye mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, mu mujyi wa Kigali ndabasuhuje. Namwe mwese abadukurikiye muri aka karere k'ibiyaga bigari, mu karere u Rwanda ruherereyemo, namwe ndabasuhuje. Namwe abadukurikiye muri hanze y'umugabane wa Afurika, namwe ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi kigaruka ku buzima bw'umwana ukiri mu nda kuva agisamwa kugeza agejeje amezi 9 agiye kuvuka. Niba ari ubwa mbere udusuye kuri iyi channel yacu, nagira ngo nkusabe ukore subscribe, ukore no kuri ako kantu k'inzogera kugira ngo ninjya ndangiza gutegura ibiganiro njye mpita nkoherereza ubutumwa bukumenyesha yuko hari ikiganiro ndangije kugutegurira, hanyuma ube wagikurikiye. Tugarutse ku kiganiro cyacu rero cy'uyu munsi, ubusanzwe nta cyabaye nk'uko twese tubizi gituma umwana avuka mbere cyangwa akavuka atinze. Umubyeyi utwite abyarira amezi 9. Abahanga mu by'ubuzima, iki gihe kingana n'amezi 9 umugore amara atwite bakigabanyijemo ibice 3 by'ingenzi, bigabanyije mu buryo bukurikira. Kuva ku kwezi kwa mbere kugeza ku kwezi kwa gatatu, iki ni igice cya mbere. Kuva ku kwezi kwa mbere kugeza ku kwezi kwa gatatu, iki ni igice cya mbere. Naho kuva ku kwezi kwa kane umugore atwite kugeza ku kwezi kwa gatandatu ni igice cya kabiri. Kuva ku kwezi kwa kane kugeza ku kwezi kwa gatandatu umugore atwite ni igice cya kabiri. Kuva ku kwezi kwa karindwi kugeza ku kwezi kwa 9 ni igice cya gatatu. Mu nyito isobanutse neza, kuva ku kwezi kwa mbere kugeza ku kwezi kwa gatatu umugore atwite ni igihembwe cya mbere. Kuva ku kwezi kwa kane kugeza ku kwezi kwa gatandatu ni igihembwe cya kabiri. Naho kuva ku kwezi kwa karindwi ukageza mu kwezi kwa 9 ni igihembwe cya gatatu. Mu kiganiro cy'uyu munsi turavuga ku buzima bw'umwana ukiri mu nda mu gihe cy'ukwezi kumwe kugeza ku mezi 3. Ibi bivuze ko umubyeyi utwite inda ye iba iri mu gihembwe cya mbere. Turaza kwibanda ku gihembwe cya mbere cy'umubyeyi utwite, aho aba afite inda kuva ku kwezi kwa mbere kugeza ku kwezi kwa gatatu. Inda iri mu gihembwe cya kabiri n'icya gatatu tukaba tuzabigarukaho mu biganiro byacu bitaha. Turabasaba rero gukora subscribe ndetse no gukanda kuri ako kantu k'inzogera. Nubikora urabona inzogera 3, ukore ku nzogera ibanza ya mbere ifite udukubo tuyizengurutse. Ibi bizatuma nzajya mbona uko nkoherereza ubutumwa bugufi bukumenyesha ko hari ikiganiro ndangije kugutegurira. Reka tugaruke rero ku kwezi kwa mbere cyangwa se ibiranga umwana ufite ukwezi kumwe nyuma y'uko mama we amutwite. Umwana w'ukwezi kumwe mu nda ya mama we aba amaze kugira uburebure buri hagati ya milimetero 6 z'uburebure. Umwana w'ukwezi kumwe mu nda ya mama we aba amaze kugira uburebure buri hagati ya milimetero 6 z'uburebure. Izi milimetero zirangana byibuze n'uruheke rumwe rw'umuceri. Urebye
uretse kuba umwana aba afite uburebure bwa milimetero ziri hagati y'esheshatu na zirindwi, abahanga bavuga ko ahazajya amaso, umunwa, akananwa, inzara ndetse n'inzira z'imitsi biba bitangiye kurema. Abahanga ahangaha mu gihe cy'ukwezi kumwe umwana aba afite milimetero 6 kugeza kuri 7 z'uburebure, kandi akaba ahantu hazajya amaso, umunwa, akananwa n'inzira z'imitsi biba bitangiye kurema. Tugeze rero ku kwezi kwa kabiri cyangwa se umwana w'amezi 2. Mu mpera z'ukwezi kwa kabiri umubyeyi atwite, umwana atwite aba amaze kugira uburebure bwa santimetero 2.54 mu burebure ndetse n'uburemere bwa garama 9.45. Amaso n'amatwi n'ibindi bice byo ku mutwe bikomeza kwirema. Amaboko, intoki, amaguru n'amano biremwa nabyo mu kwezi kwa kabiri. Muri uku kwezi kwa kabiri umwana afite uburebure bungana na santimetero 2.54, akagira n'uburemere bwa garama 9.45. Mu kwezi kwa kabiri kandi ubwonko, urutirigongo n'ibindi bice bifite aho bihuriye n'inzira z'ubwonko biba bimaze kuremwa nabyo. Mu mubiri w'umwana ahazajya amagufa haba hari utuntu tumeze nk'amagufa tworoshye cyane. Utwo natwo dutangira guhindurwamo amagufa muri uku kwezi kwa kabiri, ndetse buri gufa rikajya mu mwanya waryo. Ahangaha icyo twabibutsa mu kwezi kwa kabiri ni uko umwana aba afite uburebure bwa santimetero 2.54, akagira uburemere bwa garama 9.45, kandi muri uku kwezi kwa kabiri burya ubwonko, urutirigongo n'ibindi bice bifite aho bihuriye n'inzira z'ubwonko biba bimaze kuremwa, ndetse n'ahazajya amagufa hatangira kugenda hakomera, hanyuma buri gufa rikagenda rijya mu mwanya waryo. Tugera ku musozo rero turareba ubuzima bw'umwana ukiri mu nda ku kwezi kwa gatatu. Mu mpera z'ukwezi kwa gatatu ahangaha umwana aba amaze kugira ibice byose bigize umubiri w'umuntu. Umwana aba afite amaboko, ibiganza, intoki, ibirenge n'amaso. Inzara z'amaboko n'iz'amaguru, umunwa n'igice cy'amaso cyo hanze biba bigaragara. Kuri uku kwezi kwa gatatu kandi amenyo nayo atangira kurema. Nubwo bigoye guhita umenya igitsina cy'umwana niba ari umuhungu cyangwa umukobwa, ariko ibice by'imyanya yo kororoka bitangira kuremwa no gukura. Sisiteme y'izenguruka ry'amaraso cyangwa se circulatory system mu mubiri, ndetse n'urungano rw'inkari cyangwa se sisiteme urinaire nabyo biba bikora kandi bikora neza. Umwijima nawo utangira gukora. Umwana aba amaze kugira byibuze santimetero 7.6 kugeza kuri santimetero 10 z'uburebure na garama 28 z'uburemere. Mbere y'uko dusoza, twanababwira ko inda yo mu gihembwe cya mbere, bivuze inda ifite amezi kuva ku kwezi kumwe kugeza ku mezi 3, iba irimo ikurira mu gice cyo hejuru mu nda y'umubyeyi.
bivuze ko umwana aba ataratangira kwitambika neza ku buryo bugaragara inyuma. Mbere y'uko dusoza kandi turabasaba gukora subscribe no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera kugira ngo niturangiza gutegura ibiganiro ujye uba uwa mbere mu kubibona. Tukurarikiye rero gukurikira video itaha izagaruka ku buzima bw'umwana ukiri mu nda y'umubyeyi ku gihembwe cya kabiri, bivuze kuva ku kwezi kwa 4, kwa 5 no kwa 6. Ntucikwe kandi turabashimiye kuba mwadukurikiye. Mugire amahoro.